Maneheki, a spirit of praise featuring Matima. Bina moya ba ka ba re ha mona tshebetso seng mashima mabedi a metso e mehlano re a di bile horeng ya pele ka dipopisi tsa khaso tsa bokamoso 975 ke na le Dr. November ho hlaha kerekeng ya Victorious Faith Ministries e fumane mane Bloemfontein ho la ne la Afrika Borwa na le di branch tse pedi e mane Bloemfontein mo ho le ba di Botshabelo o ba teng kwa bokamoso 974 ka Sontaha mo ho le Ntate Moruti Mahapane le Mantaha le Drama Queen Hununtan News. Can you know Temi la Bone? Do you want to say Dr. Legai? Rede Legai, drama. Rede Legai, Tatum. Rede. Doctor, the Tilena gets over get a moya go to Metai. Assembly. Galika can Assembly. To go Dr. November, I give you Sister Joe, Sister Jane Kajen, to go in Tatemuti, November. Joale ki ko pasa sila ka jeno ba ke motho a kalang go mamela a ka tsebo rona go bua ka Dr. November re bua ka mang Re bua ka motho ya ntho dingata ya nang le different characters. Yes. Re na le ha o bua ka Moruti November o bua ka motho ya nang le different characters. O bua ka pastor, o bua ka a motivational speaker, o bua ka a counselor, o bua ka a marriage officer, o bua ka entertainer, o bua ka comedian. Yes. O bua ka batho honna o thola ntse tse jwalo. Yes. Yes. Ke lelezo hape Dr. November ke mo profita ke motho a sebetsang jwalo ka ho fodisa ebile ke motho a sebetsang jwalo ka deliverance. Yes. Ke specialize ka tsona tsena. Yes, ga tsena ka ke nnete. Jale tsatsing lena la ka jeno re teng ra kopana hape e le la bone la merapelo la bone le hlomphehang mo eleng hore jwale re tlo sheba rona ka jeno re thusa bo mang le hore hape ntle le ho ba thusa mabedi a tla tseba hore na ha o le siyo Bloemfontein ha o se Botshabelo kwano Lesotho o fumana kae gale batho ba re letsetsa ba re na doctor re mothola kae mona Lesotho jale ke ba jwetsa ke re doctor o ba teng bosibu ho Ntate Mahapane ba re ha re kgone ho tla ha re batla ho bua le yena ka mohala re batla ho bua le yena re moshebile mahlong jale kgetlo lena o entse qeto ya hore o kotle ho Basotho o tlise tshebeletso batho ya ke mamedi se ke le dumetseng ke ntse qeto na kgetse ya ka ntse ke hlophisa fela hore ke tlo ba teng la bone le leng ha o finyela fela ke tlabe ke etsa announcement ka patsibiso ya hore ke tlo tholala kae ka la bone ha ke tswa radio ke tlabe ke lo kopana le batho se ba ke itseng ke ntse ke le processing ya ho lokisa ntho eno wena mamedi wa karatang jwale ka montso mang wena mamedi wa Bokamoso FM e dikisetse go kopana le nna neng ka paneng go tloga hona jwale wena mamedi wa karatang ha ke utlwe ha monate ka bona ha ke tsebe na ka pelo o holele mai ke na ke na ke utlwa yes gona go tla ha monate yes so ke yona ntho ke tshwenye ke re ha o finyane fela ke tlabe ke etsa tsebiso ya hore ke teng ka mona and then bakeng sa batho ba hlokang ba tla nthola ka mona ka Lesotho ka mona ha tsiriang hona le batho Dr. November ba o eleng hore batho ba kula ba na le mekulo ba na le eng ba tla ba o letsetsa mona sa le mo nke kutlo ntso ba thusa ba bangata ke a tseba ke ba batho ba eleng hore ba batla go kopana le Dr. November hantle ba kopana le yena semmuso o ka re thusa hape hore na ntle le hore o thusa batho ba kulang o wena o thusa batho ba jwa ke thusa batho ba loweng because boholo I will say 95% batho ba tsore loweng ba bang bile ha re tsebe hore re lo ibile e hle most ya batho ba tsebe ba lo yes wa tsema hona le ntho ke batlang hore ke shirele mamedi o ba le hle batho ba ngata ba tsore ba lo ke na le mamedi ke live le qopela kana Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live mo I will say when Drama Queen 95% abatsi ba lo boholo especially ba Christ because most of ba Christ bana ba lo ba Christ bana mentality or no just because rona re poliswe re le bana ba ntata modimo ha re lo nna ke mongwe batho ba shomba ha ke utlwe na molo ya ka fihla jwang hona ke mongwe batho ba shomba ho shore le mohlanke lo bong ha ke tlo tseba e tla ba ntse ke tswela pele fela ke ntse ke sesa ka hara bophelo bo lo weng ke ntse ke nana hore dintho di nepahetse wena go bohlokwa gore ba Kriste ba ke ba tsebe hore e teng tabe ena ya hore motho a ka lowa wa bona motle jwang wa bona motle jwang ba tla ba le batle tsena make up everything alle smart motho sa tsebe hore o lo a ke mo rapella e bile hona motho realize more ha ila ntho ntse di sa tsamaye ka mo di ka tsamaye ka teng
okay maobane o na le motho ya tlileng ke New Zealand ka pa ke kae batho modimo ke le bese ke kae oversee ene ga tle honna okay ya lowe ona tseba o lowe ka bona a rona bona dintho tsa di tsamayana yes a rona bona dintho tsa di tsamayana jole ka la boraro le leng ke dula ke kopana le batho ke kopana le batho 41 lo ba rapela jole ona le ntho ena e batho ba sa itsebeng wena momamedi wena Drama Queen bukeng ya ba Efeso chapter 6 verse number 10 ere ke qetela ka hore imatlafatseng ka matla a maholo a morena ne hlomelang ka dihlomo tsohle tsa modimo e le hore le tle le tsebe ho qhela maraba a diabolos verse number 12 e bere ha re lwane le motho wa nama le madi empa re lwana le meya e busang re lwana le meya e busang o utlwa re lwana le meya e busang e laolang e renang hodima lefatshe ne e renang hodima lefatshe lena la lefifi e le meya e kgopo e sebakeng ne now ke go bomamele Bible e re mo e re lwana le meya e renang ne e tsantjang e busang e qetile bere e laolang ne ha e qetile e bere e kgopo wa bona most about by Efeso chapter 6 wabong ke mang wabongwe nene ke ba Efeso chapter 6 verse number 10 now ntho e tsang re batho ba se ba tseba hore ba lowa ke o bane fela rona rena la boloi ke bana ba ditokolosi ke when o bona tokolosi ka pa bona dintho tse tangibles wa bona the problem ke memeya ena e busang e laola ene ha re tlo bona a tlo bona a krimo ya ke ntho sa bone but ka bo mamedi ka mamedi ka ratang ha re etsa mohlala hona le batho ana ba robalang le ba lora ba robala le dintho le bana ba lora ba ke bo ntate ba lora ba robala le dintho bo mme ba lora ba robala le dintho bana na le spiritual husband spiritual wife ka tsatsi le leng nkile ka ba le bothata ba hore ebe botona ba ka bophame ongo ha se ke eleletse hore botona ba ka bophame and then ke be se ke rapella motho ile a trend a holo ntho jole ke na le ntho ena hore ha ke rapella ha ke batla ho tseba hore o etsalang ka bophelo baka nka rapella le wena nka o rapella ke baloi ba bua ka wena ba bua ka bophelo baka jole ebe ke rapella o siena ya ba baloi ba re entse ho hong private ya hao ongo wa bona e entsweng spiritual Drama Queen but ka bona but ke haona lento e entsweng a ke tswa ngotlisisa now nke ke batla mamedi a utlwise kena dintho tsa boloi ha se dintho tso ka di bona mo mamedi especially the spiritual dintho tsa boloi mo mamedi boholo ba tswana di spiritual and that is why ba sa di bone I did not saw anything a ke bona letho kana go yeng o bone fela so na le bothata ke bone se ke na le bothata ene nka o jwetsa bontate ba bangata ba na le bothata ba banga ba tse go etsala jale bile bontate ba swabela ho bua ka taba bontate ba swabela ho bua le ebe motho ntsana le bothata bo jwalo ntsa fela a tsaba ho bua rona batho ba tla re wa utlwisisa re be re ba le bomme bana le spiritual husband spiritual o tla re renga re bitse re ke spiritual ka mantswe mang ke moya mare o gona go robala le motho o tla re ke moya mare o gona go robala le motho the same moya ona o robala le motho ya robala le moya ona wa gona o tla re robetse mare o robetse ke moya wa gona that is why re na le bomme ba o dipopela tsa bona di seng hantle that is why re na le bontate I mean bomme ba o bona le di chat tse nkgang that is why re na le bomme ba nang le smell re na le bomme ba na le monko o seng hantle re na le bomme ba nang le ba yang di periodong ka tsela abnormal e seng hantle o nkisa ene na maleng teng o relaxed o nahana hore ke ntho e teng e jwalo o ntsa ya now that is the biggest problem I mean ke the spiritual husband ke the spiritual wife di ntse tsana ho bolela hore ke memeya but impact ya tsona healing physical momamedi di company tse ngata di business tse ngata manyalo a mangata di kamano tse ngata di thubwa ke memeya now o tlo ba bile ere re lwana le meya ento e tsantsa e renang e laolang
e busang into lefatsheng lena ne e re lwana le meya e busang e laolang e renang o tla ba le reng e re meya yena ya laola ya busa ya re ka mantswe mang meya yena e nka taolo ha e fihle bophelong ba motho now batho ba bangata ke kopa re shebe mamedi ha re ba le buka ya Luke chapter 13 verse number 10 Luke chapter 13 re tlo bona moya ona o etsa eng e le ntho batho ba bangata ba sa itsotelleng Luke chapter 13 verse number 10 e re mosadi ya holofetseng wa fodisa mosadi ya holofetseng wa fodisa o re Jesu o ne a ruta ho engwe ya matlo a thapelo ka sabata verse number 11 ho ne ho ena le mosadi ya bileng le moya o mo holofaditseng ho bile Jesu ke na ka kerekeng o kopana le mosadi ya holofaditsweng ke moya ne ka dilemo tse 18 o ne a finahane a fitwa ona mologa sheba when o sheba mosadi ho thuetsa jwang o finahane no mamedi ha gone lona o tlo re wena o sheba o bona motho ya finahaneng mare motho no holofaditswe ke moya a o nkutlwe tomakwe motho no o etsa jwang o finahane ke siki ka mahlo ntwe na we bona ke siki yo o ka nahana gore ke ntwe batlang doctor ha o no ka sheba ka mahlo but o can take into spiritual wa utlwitsa ga tse diaka ha o sheba ka mahlo o sa ditsebi dintho tsena gore di spiritual that is why momamedi wa ka ratang ho na le batho ba kulang batho ba be ba etswe di operation batho ba be ba ntshwe dipopelo momamedi wa ka ratang batho ba etswe di operation tsa unnecessary batho ba gaola maoto motho a tswe seso maotong a ba lo gaola maoto re na le batho momamedi ba bleeda o thole mme o bleeda ho fihlella a lokela ho ntshwa popelo o ngutlisa ga tsena a ntshwe popelo ha o re wa sheba momamedi wa ka ratang ha ba se ba fihla o nna ke ba rapela ba bangwe tlo tshwana le cancer because the spiritual husband be le di etsa bomme ba bangata ba be le cancer de popelong now ntho bohloko kena momamedi when o sa tsebe hore dintho tsena di spiritual wena tlo nka hore ke siki fela o tlo nka hore ke siki fela o bo give up ha ebe lo dilo lokela le kgaolo so o re le kgaolo ha se ke ntho spiritual e ka rapela spiritual momamedi wa ka ratang spiritual jwale ya pele bona moya ona wa kudisa o holofaditse mosadi enwa wena momamedi wa ka ratang ya bobedi ke batlang re shebe ke ena ya Mark chapter 5 e re Mark chapter 5 verse 1 e ya ba fitla ka mosewane o letsa na ya ba garara ya re ha Jesu a itswa ka skepe a re tswang le monna ya neng ana le moya o ditshila a itswa hara mabitla ke bobedi Jesu kopana le motho ya dulang kae mabitla yes o iswe ke moya o ditshila now e gotlela kae wena tla makhweng le momamedi wa Bokamoso FM e gotlela back tabeng ya hore meya ena ya rena ya busa ibile ya laola e gotlela back tabeng ya hore meya ena yetsa ya busa ya rena ya laola momamedi because number 1 moya ona kona gone o holofatsa mosadi yana moya ona kona ge lena o gone o ntsha monna eno hae wa re modisa mabitleng now when bible e re meya ena ya laola momamedi ha se leshano because sheba moya ona o gone o ntsha monna eno wa misa mabitleng wa lo dira mabitleng now ka bo madimabe here is the dangerous part momamedi wa ka rata e leng karolo e kotsi ka o fetisa kore meya ena ha e fihla because ya rena ya laola ibile ya busa ha e kopi permission meya na e fihla phelong ba motho ha e kopi permission because how sheba mosadi yona o kutsi for 38 years I mean for 18 years monna eno ke re dula mabitleng ene ka o fela batho bana ba re tletang bala ka bona all of them mamedi wa ka ratang ba yentswe ke moya o ditshila now e gotlela ka momamedi wa ka ratang re na le batho ba ngata ga tse diaka le momamedi wa Bokamoso FM bao ha re bua tsena ba phela the opposite life ntho ba tla mo iphela ha o iphele ka baka la moya o ditshila moya o ditshila o ntshitse monenwa ka tlong bophelong ba neng a tshwanela bophelo moya ona wa re mo phedisa eng the opposite life ke ya moya ona o mo ntshitse le modisa mabitleng number 2 ke ona mosadi ona o holofetse for 18 years o holofaditswe ke moya o ditshila now when now how o bonolo
hore o ka tseba hore o lowe but tsela ya o tseba hore o lowe number 1 ko sheba disiki tseo di doctor di sa di kgoneng o di thola pheko hobane di tla wena ke batla ba pala clip yana mamedi ka pele jana fela mamedi ke batla ba pala clip yana o tlotlo mona ne ke rapela o siemo o tla mamedi o tlotlo kwala certificate sa hae o tlo graduate ebe e tlo a tsohlela ke mona ka topo ke tshwere khotho e kentse mama jwale ha e bona ntho le gale ngwana ka tsena mo ke mofutsana di ageng ka bana ba bana yana ke lo pitso ke ana sekolo na ke mang ke lo ya le gala ba e bone le gala o le gala ba e bone o tlo falla fela ngwana jana ntho e tsalang kena when ke o rapella ba lo ba bua batho ba o loileng ba tlo bua ka ho wena akre ha ke rapella motho mamedi batho ba mo loileng ba tlo bua kae ka ho yena jana ne ke rapella mosadi ena ke loyara but ha so qeti entse le hona ntseng a ikwetlisa sabile a ya khotho ho bua family ya hae mona a re yeno ha tlo bothola boloyara bona o tla mo mamedi o enyai ditse ba kae a se kana tsukudisa ditse ba kae ga ba raro le enyai togagaji o ga ba nta twa ile ma le ba khotsi ba ka ba babedi ba kenang zertsisa oh fanda ha tlebetsana le moria fe ke ntse mo go ntato ya se ko kana le mme ka tlong ba ba ja bana ba phapha ka lenyalo le la bana la fe ba dula mo mo ganta to ba sukudisa o tla ba le ragadi wa moloi o itse o yetsa re ntate yana le mme wa ngwanena wa loyara ba se ke ba utlwa o ka ka rama lapa mangata ba lo ya ba batla le qhalla kanya wena le monao ba ka o kinya stito bo mme o thole ngena hore bo fumana na le bitsang di pace le bitsang a sotho di hlobanyana tse feninyana tse ding bile dine ke di dark spots o fumana se bile ba khona o kinya stito o se ke wa rateya le lwane le molekane wa hao le lwane ka sehlobele a rwana ragadi o loile ragadi mo mamedi o bua ka re ho ke ne ke rapella au sena ye e leng lawyer jole ho bua ragadi ka ho yena ebile ragadi o re ebile o qabanya batswadi ba lawyer o tlo mamedi ke ntako ha go tse fela ba tsamaya ke ntse jalo ngwana no ya sokola thake wa ska ba ya 50 mo ke o tlo graduate be lawyer ya jole pale o hlola ya court a lo sheba na ho sebetsiwa jwang na hana fela kana konna ngwana ka ntse tsa bana ba bangata fela di ya renyela ba tla ba lawyer sara ha mo tsamela kae motsamela ngaka kae ka Thabanchu patala bana ke patala 800 jole o shumbile na royete ke mo tshalletse o ntse mo tsere ka bosi ditoro ke kopa tsema pele tsama mo tshelletse ditoro kopa tsema ra ga ke balweng a o tlo ntshudisa mo tshelletse ditoro ka ba dijo straight ditoro ha ba no rata dijo ha o rata lo mme o mo tshelletse kae o mo tshelletse kae dijo ditoro ntone o lora o ja o lora o nwa o lora o ja lo robala le ntho ke yona seqetho se ba mo kentse di page ke batla ska fumana lenyalo a ka thola lenyalo le fasitse le bana hana ba le bana le lenyalo le mosebetsi o tla o supa ka mona o kwetse jwang for bana ke nkile diphetsa tsa hae tse sebeditseng ka lo dikolla ka morathabo ya mthabe o di tsheketse ke di fasitse ka thapo e kgobedi ka dishepela tse kae diphetsa kgwedi e nngwe le nngwe tlamehile ke fumane lo nngwe jalo di thola jwang diphetsa tsa ke etsa ka re di tshaketse moo wa bona di fitlha di robale ka nako tseo tsa hae tse sentse di tlo fihla ke tseba date tsa yang ka tsona ke tjhakela ha bona jalo o botse ba o boding ka jwang diphetsa ka ndi yana ba di lahle o na le menkinya le monyane ka kamoreng ya hae di lahlela ka moo ha sa qetile ba lo di tjhesa jalo o boding ka jwang ke kolma ka kamore ya hae ebe ke a iputswa ke dikina ka bokoto sure okay jale
ka tlase mo ke ntseng ke entse go a dula tswa mathoba le yona tswala tshile mathoba go yena private ke eng gape e entseng ke entse gore ka ge nako ngwe tsamaye ka go wa tlhale ke entse ka ge ke ntho tsamayeng ba ese ntho tsa mongwe be ke romelela motho e ketse mo profeta a lojetsa mmege go bona le ntho tsa mongwe o etsa ka re wa tlhale then o boetsa ka re ke o na le moya ya tlo jwale ke batla tlolele sekolo a se ka banyalwa lonyala jwale ntho tsena tsa moya di tla mo sokodisa gore a se ka qeta sekolo le leng o batla ga e ka re wa thwasa ke batla ya dithwasong o batla le thwasa o le batho a sisa batho le batla senya maphelo a batho ka mele ba etse ka re ba thwasa di go jwale ga ba le mo le thwasong bophelo ba bona bo eme ga ona ntho ba kgonang go e etsa o leba le emisa maphelo a betepa jwale le etsa jwa gore motho a thwasa o tla ba bona ntho tse kareng bo dikgomo bo dieng a tle ya tsebagala go motho wa bona bo dikgomo ba tla ba thwasa jwale he tla be re etsa e ka go o na le moya wa dithwaso jwale ga le thwaso mo le ke hona mo re fumanang hantle gore na go kwala ntho tsa hae jwang le ba ntse jwang batho ba ngata ntsang diso tsa lona le molokole ntsang thombo ke tsona dintho tse thusa ke gore se ka ba loyaga o ba tlo ntsha mme ya hae botsaleng ntshang ya molokole ke ska ba loyaga ke tla le thusa lona ntshang diso utlwa mamedi le re ga le jesa motho ke e nngwe ke sona se tlo sebetsa ka speech se jesu se sebetsa jwang se sebetsa jwang se jesu ga ke re ke ntho e dulang mading o tloka mading se ena le mojesetse o lokolle mamedi ba re ka speech ke e nngwe ye ba rabatsetsa motho sejeso ke sona se sebetsang ka pele bane se dula mading ke ka go bona batho ba bangata ba lora baja ba lora ba robala le dintho ba lora banwa ba lora eng dikotsi ga tse di akantho tsone jwale bona ntho tsena ke memeya ene meya ena momamedi wa karatang e senya bophelo ba motho Drama-Queen le momamedi wa bokamoso FM ha o bonolo o tsebe re lowe mara ha e le gore o motho a kgonang go bona one o tlo bona ka di-fake tse senang tseo di-doctor di sa tsebeng gore o tswa keng ba nne ba re ke ena ba nne ba re mara ba sa fumane thuso ya bobedi o tlo bona ka engwe letlebolo e boteng ka bophelo bo bo phelang once momamedi wa karatang o thola gore mare o no tshwanetse be o mane mare o iphumana o le mona ntho di tsamaya hantle I mean di tsamaya butle momamedi wa karatang kapa ehlile di fasitse go ba bang di tsamaya hanyane go ba bang ehlile di fasitse o lowe momamedi wa karatang batho ba tshwanela go tla go batho ba tshwanang le rona November re tlo ba lokolla because momamedi the only way o tlo thusana ke ha e ba fela o ka tebe kwa moya ono o ka wena then ko no tlo ha e ba ne re na la bona re tla re ba la temana eno ye monna eno a neng a dula mabitleng o thusitse go re Jesu a le ka moya ona ha qetile Jesu ba royana go tlala lapeng o ba heno o lo ba tsibisa se ntate modimo a o yetsetseng sona ka motswa monna eno o qadile go tlela ditorong tsa hae ka mora gore a lele go lele kwa moya ona o ditsile mamedi ke batla gore wena ha o finyane ke a tla mona mamela ka rata fela ka sonta se se le se ka 9:30 o ntate mahapane mane o moruti mahapane ke teng ona mona ka Moso FM ka nti ka manta ke teng mo Drama-Queen manta re ba ka ntho tsa dikamano tsa marato le tsa manyalo but momamedi wa ka ratang ke a le kopa se ke la relax tloho le Bloemfontein Solanka ke dula ke kopana le batho la boraro ke dula ke kopana le batho Sontaga kopa le fa dinomoro mamedi 078 Dina no WhatsApp 078 398 3446 078 398 3446 Tsedi mo mamedi ki 079 083 3833 079 083 3833 office number ki 051 011 4977 051
011 4977. Mamedi o ka ratang ka Laboraro le leng le leng ke dula ke kopana le batho Bloemfontein o ka letsa dinomoro tseno wa etsa appointment wa tla ke tlo o thusa. Mamedi ha o tle o bane o kula o tla o bane o re ntate moruti le nna ke kopa o ko ncheke fela ke tle ke kgone ho tseba bophelo ba ka boeme jwang. Ke rata batho ba ne ba rata batho ba tsamayang dingaka batho ba tsamayang dingaka ke ba rata ba feta ba re hlola rona re le ba Kriste wa tsoma motho ya tsamayang ngaka ha ka qala bona ntho di sa tsamaya hantle bophelong ba o tla utlwa ra ke lo itjheba o lo consult o lo consult o lo itjheba gore ba neng dintho di sa tsamayang. It's very important mo Mamedi wa ka rata gore o itjhebe o ko lo itjheba la ka bo o se motle mo Mamedi ha o thole lenyalo tsamaya ko lo itjheba gore fela tate moruti November a ko ntshebe fela a ko nrepelle fela o search or ka ba ke eng e fase mo phelo baka because ona le batho ba batla gaetsedi wa ka ba sa nyalong ba bona lenyalo o perfect wedding ha ba shebeletse TV. Re tlo buisana fela meseseng e 15 ka mora hora ya pele. Okay. Le Pinky a ba le taba tsa hora ya pele ka mora mono o tlo ke batla hape o tlo kgona hore o re sie ka thapelo. Okay. Se mo tsamae fela Mamedi ha tlo ke batla hora ya pele me taba tsena tsa hora ya pele
jalo no ka re thapela ha e ke se ka mela kae ha ho lena a tse kae ha ho wa tsa ditaba tsa thapelo di batla di le ntho haholo di broad e se le moya fela o tla mo fa gore na go fela a tshware kae tsona ana o tseba ka nnete e bile ka nnete ke bona gore o ka ba mamoruti ka motle ba santse ke le ena mpa o sa ke tso jwalo okay ke tso jwalo wa go ntja ba ba ya tsebang taba tsa ya tsebang dintho tsa semoya gore sebetsa ha di ena mamoruti o hlotse na ke le butle ere ke tsamaye pele ke o nkela ke sa ruri o ka mang a ke tsebe le nna mare ke a nka ona le onke ya mo ona lo nkeya samapi Camilla Pinky. o re ke le drama Mabili mtesona ni tsantse ka banke robedi ka bra hona ya pela re ntse bisana jalo le Dr Novi jalo ke na go ratla tsamai Dr November ga tse di yana re go ba fela o tlo re rapelle pele o ka tsama o laola ke moya ya ke ne ke re fela batho ba tshwanetse ba di hlokomela ntho tsena wena ga tse di ka apea go qetela gore batho ba tlolong ka dintho tsena hanyane ke go ba fela ke tlhaloseta ba ine ya qitho nyane be ke kwala ke rapela Mameli, how can you stay to just close a great drama? No. I saw so to kiss yam. Kiss yam. Yes. But one of us is straight. Yes. But straight to kiss close. Runama close, Harry Calamity, Resitamans. Harry Calamity, Gas closer, Secreta. Amans. Hare khala tie siqhita itie. Oh yeah. Hare khala ing rebitsa qeto. So how can just qeto? Qeto ke ntwe qhalang ntho e nngwe le e nngwe ya bophelo ba. That is why rena le batho ba di tshente tsa bona di fella moyeng. Di qhite ya fela. That is why rena le batho ba mesebetsi bona e fella moyeng. That is why rena le batho ba di kgwebo tsa bona di fella moyeng. That is why rena le batho ba merero ya bona e fella moyeng because it le ho Jesu o lora o tsa ka bolora robala lento o kinywa ntwe na ibitswa strito now strito ke o qhala o qhadwa ntho mo leong so ba mamedi ba tsona le ba ska ba dinkanya ke ka ho nna tshebeletso yaka ke na le dintho tse tshwana ka tsona ke na le disebediswa tse batho ba di sebedisa ho qeta o lora o ja o na le dintho tse go fa tsona o yetse eng a o qeta o how come it because momamedi enngwe e kotsi ke na gore o thole gore nene go tla bo thashwa ke ditepo tsa sego bo mahlong bo ditepo tsa sego setho se se kenya jwalo ntle le sane sa go robala ke sena sa ditepo tsa ya tepo yona ke ipile mo ba a e kotsi ya bohloko ya jwale tepo ya sego e gona go thasha jwalo but at the same time ba e sebedisa go tlama bophelo ba hao ke ka ho na le batho ba kgonang go tlama fela ntho tse ba tlammeng di be di sa bone ka mala bo ditepo tsa sego di kgona go tlama bophelo ba motho a bohloko di kgona go kenya strito bo ditshintshi o thola gore setse ke tshintshi o na le tshintshi ena e dulang e o setse morao o ka koloing e teng o ka tlong teng o mosebetsing e teng tseno re di bitsa di monitoring spirit mo kana go a sa hlekomele le gore e dula e le teng then ye mong bone neneng e dula tlabentse o dula mahlong nako tse dingwe thola mohlang o na le interview ka bona le meeting o bohlokwa o lora o ja kapa o thashwa ke tepo ya sego kapa o dula ke tshintshi o tsebe ntho tsa go sentse di senyile once o ka re momamedi o na le di-meeting kapa o na le di-interview kapa ona le o batlelwa mesebetsi o so thotse mosebetsi sa moe wa thashwa ke dintho tseo o tsebe dintho tseo setseng ke ka ho nna tshebeletsong yaka ke na le dintho tseo ke di sebedisang tse batho ba futang ka tsona le tse batho ba hlapang ka tsona because momamedi go bohlokwa gore batho ba hlape ba hlape ka product nna ke na le yona hlapa ka yona ke na le matswai e kwa tswakile le dintho ke ba bitsa bo futa re a futa kerekeng bomme ba bangata ba tseba gore ba futisa di-private tsa bona because bomme ba bangata ba etswa baloi ba ka etsa gore bontate ba robale le wena fela ba se ke ba dula o tsebele le matilane baloi ba kgona le bula ba gona le bula le matilane be sa bosabu ya le mati fela bontate ba bangata ba fitla ho wena o makala re bontate ba dule kanti ba utlwa le matilane because ba gona le buleile hao so e ngata ntho e tswang ke boloi e ngata haholo di-products tsena tsona di teng di a fumaneha di fumana ke motho e mong le mong kapa ke fela motho a tlang kerekeng ho etsa jwang ka tsona di-products tsena tse leng teng bakeng la ha motho a le ka South Africa re ya di-Korea re ya di-Korea but jwale ke bothata ke ka mona ka Lesotho but ka baka la gore jwale re tlo tla ka Lesotho ka mona batho ba tlo di thola ba tlo kgona ho di thola
Ee, ntse mo ka tsho gore na ke eng dintho tse teng ba tella batho ba reng mohlomong bona ba ka re ho na le batho ba mabelang ba like hona jwale ho ntso kena melaetsa ya batho ba reng ha ba utlwa dinomoro hantle ba tlo kopa o di phete hape ke dumela gore ke batho ba tlo batlang go tseba gore na o ba thusa jwang ba bang ke dumela gore ka ba thusa ka tsona di-products tseno tse ding teng jwalo jwalo ke ne ke bua ntho ngwe ntate moruti Mahapane ka Sontaga bosiu mona o Bokamoso FM ke re ga o ka tsena ka ra Lesotho mona dibaka tse rekisang meriana ya Sesotho ke la bona dingata jwang o kila di bona dingata haholo ebile ba advertise hohle corner to corner yes jwale tsa mo sheba kaofela ntho tsa ntse rekiswang ha ona batho ba di rekang hobane ba lo di sebedisa dintjeng ba lo di sebedisang maebeng ba lo di sebedisa eng kaofela dintho tsa ntse di sebediswa batho yes en ka bo madimabe boholo ba tsona batho ba di lata mane ba di latela go senya maphelo a batho ba bang ka tsona o ngutlile most one mamelo a karatang most ya batho ba latelwa meriana. Number 2, mmuso ya dingaka e hola ka mmuso ya dingaka mmuso wa bongaka mamelo o hola ka tsela makatsang enka bo madimabe tse esentse o hle dingaka but ka bo madimabe bo holo ba dingaka tse ding di fana ka meriana ya o destroy maphelo a batho o thole hore o tla bo o na le motaka o yela ngakeng a fitla re ndate o na le o se re sebetsang ya drama queen man 110 kapa ke bona o na le o se mo aisano wa ho fela ka o loyela fela ba mo atle jwale ka bo madimabe mamedi wa karatang dintho tsena di tlama tseo le di bona dintho tsena tse re tswang mona di shopong tsena tse re tsang meriana le re di bona di tsele mona ke meriana fela e rekiswang ka bo madimabe mo mamedi tlo thola hore le wena o latelwa meriana sebakeng seno gore o tlo destroy bophelo bao ke nnete o na le ba rekisang ka tsela o thusa batho mara ka bo madimabe boholo ba batho ke batho ba di rekisang ka o senya maphelo a batho le batho ba di latang ba di latela o senya maphelo a batho le hoja mo mamedi ho na le batho ba di latelang bakeng sa o thusana le maphelo a bona le o itukisa bona ba ka bo madimabe boholo ba nako batho ba re latela meriana o senya maphelo a rona jwale bona re eme fela ha re rapele ha re etse letho dintho tse di iketsa la fela di iketsa ntse bo fetwa fela boya tlase o fihlela mane mo so sa tselo rena o ka kala kae wa tsone ke ruta eng ka Sontaga e ka re batho ba ka kena le qephela ka la Pastor November in Victorious Faith Ministry ke bontsha batho ke ntate modimo ha tlo roma Moses e Egepeta ora lo lokola bana ba Israel ntate modimo la tshwanela a mo rute boloi aka rute Moses boloi aka mo rute ka tlhaho gore sa tlhaho se betsa jwa ke ka o ha bala Exodus chapter 3 verse 7 ntate modimo bitsa Moses gore ke tlo roma Egepeta but ha qetile ho chapter 4 ke mane mo ntate modimo a ruta Moses ka matla a tlhaho o mo ruta tlhaho wa tswa bana ndra mo khwende mo mamedi ke ne ke bontsha batho a ke le mona le kerekeng Bloemfontein ke re ho bona ntate modimo o tsebile hore Egepeta se sebaka se batlang thapelo fela but ke sebaka se batlang hore o sebedise le tlhaho ya ntate modimo ke ka ho ntate modimo na bontsha Moses tlo go rute hore o sebedise tlhaho jwang nka molamo o lahlele fatshe ya ba molamo fetwa Noah ya ba ntate modimo hore e tshware ka letso ha o fihla o fare o etse ntela ha qetile re o kenya letso ka sefube ha le kenya la tswa le na le lepera modimo re le go tlisetse lepera la fela ya boraro ntate modimo hore o gemetse no ke ngwa tshele fatshe mme metsi a ta fetwa madi jwale ha mmuso a fihla Egepeta o di entse dintho tseo ka bo madimabe ba mela karata Faro le dingaka tsa itsho jalo le ditsebi tsa hele ba bohlale ba Faro le bona ke ba di etsa dintho tseo now ke ne ke re o batho ke re you can see hore why ntate modimo ana ruta Moses dintho tsena hore tlhawe sebetsa jwa go bane Moses na sa tsebe hore tlhawe sebetsa jwa go fihlella ntate modimo a mo bontsha hore tlhawe sebetsa jwa jwale ke batla hore runa nthongwe re shapa ngwana drama queen le mo mamedi ke hore batho runa re batho ba thapela bo shanda makura mme wa ka ne tsena ba sebetsa tlhawe le tlhawe bo nata o ntse re shanda makura mme wa ka ne fela ba butswela motho banna ba nkwa ka meriana tsatsi le na rona le banna ba nkwa ka meriana mme a butswele moriana fela ke batla monna wa drama queen a tle hone a tswe ka lapeng ke le bogetse di aka mamedi nomoro tsena di na le WhatsApp ke 078 398 3446 078
0838 3446 tse ding ke 079 083 3833 079 083 3833 sa go qetela ke 051 011 4977 051 011 4977 mamedi o di sebedisa haholo mamedi ke tlo rapela le lona hantle ka bo metsi o tla bekeng tse tlang ke tshwarisa batho bo metsi ke rapela metsi batho ba lokolwe batho ba hlatse bana ba lorang batho empa tsatsing lena fela mamedi ke tlo kopa nke letso la hao o le behe phahleng ya hao ke rapelle favor ntate modimo bakeng sa bophelo ba hao ke kopa nke letso la hao le letona o le behe phahleng ya hao modimo wa ka ya nang le matla ntate wa rona ya lokileng papa ka lebitso la morena Jesu lebitso le fueng borena lebitso le fueng matla lebitso le fueng taolo dinthong tsohle modimo ka ke rapella favor ya ntate modimo e dule hodima maphelo a bana ba ntate modimo letsatsing la ka shukulena ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth ntate ke a tseba hore hona le batho ba fasitsweng ba bang ba utsweditswe kganya tsa bona ba bang ba utsweditswe dinaledi tsa bona modimo ka lokileng ke rapela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth ke gotlisetsa naledi tsa bona ke gotlisetsa kganya tsa bona ke gotlisetsa favor tsa bona ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth papa wa ka ya lokileng ke rapela hore tsatsing lena ho be le ba mmamedi le ha ekaba ba 30 kapa ba 60 kapa ba 90 kapa ba 120 le Facebookong ba ka reng tsatsing lena ka mora thapelo ena ho be le dintho tsa bona tse lokolwang ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth diplane ditoro tsa bona dintho tsohle ke di lokolla ka lebitso la Jesu wa Nazareth papa ke a o tshepa ene ke a tseba o modimo ya ntlotsitseng ya bileng a utlwang seo ke se buang ka lebitso la Jesu bile wa se phethatsa ha ona letho leo ke di buang ka molomo wa ka leo sa di etseng le bua ntate hobane ke a tseba dintho tsohle di etsahetse maphelong a bona ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth in Jesus name amen Amen. thank you khatsedi ya ka thank you